جه ناوندا نوچه اودیت نیوز بولتنا کردی ایوار باش لگند ابو جلود سریکانی ترنبیلا که بمبکری تقیه و لکوبانی 4 گند هاتن ریزگار کرن و دست جوان ادلبه تبلیه زین برکان الفرات دبن پکک و پدک ایران آگر بستک دمکی را گهاندن و رژیم ایرانی باجار کلاشین توباران دکن السبيل السلمي تماما وبدأت مظاهرات بشأن ائتلاف السوري باشداری کنگره قاهره نابه و سیناتور امریکی جون ماکین دبیجه استراتیجی لبا اوباما تنیه که تنبونا داعش بکن. لگندوار سریکانی چتین داعش به ترنبیلک بمباکری لگند ابو جلود تقیاندن و لگوری آگاهی داوی چتین داعش در دور ساعت 19:40 و به ترنبیلک بمباکری لگند ابو جلود که 7 کیلومتران دکه باشور روجاوای سریکانی تقاندن. د ایریش کو چپرن یپگ آرمانج کربون شروان یپگ پی حسیان و بریا بگجن آرمانجن خواه هات روخاندن. چاتایان د ساعت سبع دجی به ترنبیلک بمبکری ایریش گند ابو شغات کربون د انجام دا دو شروان یپگ و هجمارک سیویل جیانا خوش دستان. چاتاین کل بر توپن یپگ تک دچن سیویلان جخارا دکن مرتال. لکوبانی پشتی پیشکتنا هزین برکان الفرات و زیان کوگیهاندن رخصنا داعش گلک هز جه دجبریا سوری تبلیه هزین برکان الفرات دبن نوچه گیهان اوریت نیوز دا دیار کرن که تانها هفلنگا 15 یا هرتش آزاد تبلیه هزین برکان الفرات بونا و اوجی لگوری داخویانی فرمی یا جهلا هزین برکان الفرات و اویک لسر زمین ها دیار کرن و هیجای بیرخستنه یک و لشگرن هفلنگا 15 جخلکین باجار ادلبینه و هجمار وان دنافبار 150 تا 200 لشگریه و بری 20 روزان و در باسی باجار کوبانی بون پشتی لحف کرنه بنافبار وان و برکان الفرات دا. نعلن نحن قيادة اللواء ال15 العامل في المنطقة الشرقية على الانضمام لغرفة عمليات بركان الفرات للتصدي لتنظيم الدولة الإرهابية والنظام الأسدي المجرم اللذان يجرمان بحق شعبنا العظيم. النصر لثورتنا والله من وراء القصد. عاشت سوريا حرة أبية. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! ناوندا چاپمنیا یپگ دیار کر کل جزیره و کوبانی اپراسیون لدیجی چتین داعش دومن و لکوبانی 4 گند هاتن رزگار کرن. ناوندا دست نشان کر کل چتل همبری اپراسیون سیویلان وکی مرتال بکارتینه و سه ولاتی جه دست چتین داعش هاتن رزگار کرن. هزین یپگ شوادن لروجلاتی کوبانی لقادن دبن داگر کرنا چتین دا اپراسیون که نول دارخست. د انجام و اپراسیونه دا گندن بناوی برچم که مزن و یا بچوک میزانه یا بچوک و کرقلنگ جچتین داعش پاقش کرن. فرماندار میدانی یا یکینه این پاراستنا گل پولاد جان د داخویانی اکدا لسر روپل اخویا فیسبوک روشا میدانی یا شرد شروع دکه د داخویانی دهاتیه کوج شش و مهدا آگولانه شونه و رخصنا داعش ترورست د شر و جنگین بیا پگرا له هریما جزیره و کوبانه گلک جاران تک چونه و با الیکاریا فروکین کوالاسیون نامنتوی جهزنی یا پگه و یا پگراجا دکاریبون گلک دور و گند جوان رزگار بکن پشتی تک چین وان داعش هولددا کو گلک سیویلان ج خلکن هریمه بک مرتال جخرا دا خواج ایریشین یکینه پاراستنه بپاریزه وصل لگند ابو شغات 35 کیلومتر لروجاوای سریکانیه دروجا یک شمه دا 24 و مه گلانه دا هجمارک جه سیویلین گند ایریش کربون لیز شروانین یپگه دکاری بنوان رزگار بکن. نیچروان برزانی و کوسرت رسول علی گلک کوسلتین رایدار این کردستان حول ناوبینکاریه جبو چارا سرکرنا و پرسا نکوکیان دناوبرا پکک و پدک ایران دا بکن.
هر دو آلیین پارتی کارکر کردستان PKK و پارتی دموکراتی کردستان ایران هول ددن که بریندارین بویرا کلشینه داخن خوار ریوبریا شهرداریا ساندکان کاروان کریم خان راگیهان که اونها PKK و پدک ایران به شیوه کی دمکی ریکفتن و بریار آگربست دمکی دانه. اف بریار آگربست دو هاتستاندن پشتی که 24 گلانه دست سبه شر و پفچون دنابرا پدک و پدک ایران لسر سینور نابرا باشوری کردستانه لجیای کلشین را رو دابون. سرک وزیر هریما کردستان نیچروان برزانی و جیگر سروک هریما کردستان کوسرت رسول علی و گلک کسایت نافدار کردستان حول نافبینکاری جبو چارا سرنا ویا که دخبتن. روشنپیرین کرد جبانگ جبرا کوژی را نا ایمزا کوم کرن و د داخویانیه که دا بانگ لپکک و پدک ایران دکرن که زوترین دم دا و آلوزی دنافبرا خود را وستینن و تن ریا دیالوگ بکار بینن. د داخویانیه وان دا ان روشنپیران دا هاتیه گوتن که وان شر دنافبرا کردان برا کوژی دا و دوی بالاداری دا شر دنافبرا پارتی دموکراتا کردستان ایرانه و پارتی کارکرین کردستان که لکلشین قویم بوجی برا کوژی و ام دا خوازا وی شری دزوترین دم دا براوستینن. لآلیه که دن افبو سه پشمرگین که 24 گلان دشر و پفچونی که دنافبرا گریلاین پارتی کارکرین کردستان PKK و پشمرگین پارتی دموکراتی کردستان پدک ایران بریندار ببون پشتی چارا سرکرنا سرتایی یا لسوران ایرو 25 گلان گیهاندن هولره بو چارا سرکرنا بجشکی. ریوبر نافچه سیدکان کاروان کریم خان را گیهاند که شب بوری بریندار به اتومبیلن و امبولانسه گیهاندن باجار سندیکان پشتی چارەسەریە سەرتایی لە سۆران و ئیرۆ بەر بە هەولێرەڤە بکردێن بۆ چارەسەرکردنا بژشکی ئین بهتر. لە گوری زانایاریên ji aliyên PDK ve ku termê pêşmergeyan şehîd li kampa Cenzînkanê li nêzîkî Hewlêrê bê axê bêsepartin. Berê vebarên vê şeva borî ve her sê pêşmergeyên Cemîl İsmaîl xelkê bajarê Şîno, Kerîm Xirpayî xelkê parêzeran an û Hikmet Nebî zada xelkê Urmiye û pêşmergeyek ku canê xwe ji dest dabû navê wî Qadir Kerîm e yê ku li nêzîkî bajarê Hewlêrê dê bêsepartin. به مبستا ریکرتنا لتفگرا هیزن کردستانی این روجلاتی کردستانه و دبن باندورا ریکفتن لگل کومار اسلام ایرانه هیزک مزن یا پارتی کارکرین کردستانه لسر سینور نوبرا روجلات و باشوری کردستانه بلاف دکه. چافکانیه که اولکاری را گیهاند که او دمکه به شیوه که بهتر جارین بره هیزن پککل نافچین لسینور نوبرا روجلات و باشوری کردستانه تندیتن و آشکره کرد که سینور بنجوین او سپارازن زدابونین هیزن PKK دیار برینها آن ریکفتند ناورا PKK و کمکار اسلامی دا پکته جبگو PKK ریل بر چالاکین پارتی کارکرین روجلات کردستان بگره. افجی ددمک دایا پشتی کو فریناز خسروانی جان خوش دست دابو و خاپیشاندان مزن لباجارن مهاباده و چند باجارن دن لروجلات کردستان انجام دان. جه سالا 1940 و کردین روجلاتی کردستان ده شرکی به همپه نل دیجی رژیم ایرانی یانجی به مافین کردان و به دهاتن سالن بنپیکرن ده دما دامزراندن کمکار مهاباده و پشترا روخاندن وی و کردین روجلاتی برخوددن و خباتن وان گلک پینکا و در باس بونه. جبو ناسکرنا آلیین لشکری لروجلاتی کردستان نوچگیهان ما عماد کرد و افراپور جمره آمده کریه ام تماشا کرد. ji destpêka sala 1940 ve Kurdên Rojhilatê Kurdistanê xwe bi rêxistin kirine. Yekemîn rêxistinên siyasî komeleya jiyanneweya Kurd bû ku di sala 1942 de hate damezrandin û di sala 1945 de endamên wê Partî Demokratî Kurdistanî ragihandin û pêre Komara Mehabad damezrandin bi serokatiya Qazî Mihemed. لی پشتی روخاندنا کوماری اندامین وی تبلی شورش عمل مصطفی برزانی بون پشتی وگراوی جی سوویتی. در سال 1968 ده جداتی یک ده پارتی دموکراتی کردستانی ده چه بو او بود دبش. بشک به پدک عراق رما و بشیدن خواسته گو خباتین خواه سر بخوا بکه
بسروکاتیا دکتور عبدالرحمن قاسملو و اف بش لأوروپای گلکی چالاک بو. د سال 1979 ده قاسملو وگریا ولید و هزک پیشمرگه آوا کر و پیره دست بشره کمارا اسلامی ایرانی کر تا سال 1987. دورین گوهزا پدک ایران لی خورتن مهاباد، ارمیه، سردشت و شینو. کوملا وکر خسنک سیاسی لزانینگه تهران دست بیکر بو بریوازا مارکسی. اونا وی خود دوی دمیده شورشگرین زحمت کشین کردستانی بو. او دما کو دانستاندن برژیم خمینی را به انجام درکتن کوملا لگل پدک ایران راهشته چکان و شرع رژیم کمارا اسلامی کر. به تایبەتی گۆپشتی خمینی فەرمانە ئەلجیهاد لە دژی کوردان دەرخست بوو. هەروەها خەباتێن لەشگەری دەستپێکا ساڵێن نۆتیدا بەداوی ببوون. شەروانên کۆمەلە و پەدەکە ئیران دچیە دەدمینن و سەرکردەیەن وان لە ئەوروپایê و لە باشوورê کوردستانی ئانها ڕوونشتینە. دەڤەرێن گۆ کۆمەلە لێ بەهێزن سنێ، سەقەز و کەرمانشان. د سالا 2004 ده پارتیا ژیان و آزادیا کوردستان پژاک و کشاغه جی پارتیا کارکرین کوردستان پکک هات راگهاندن. و جی سالا 2007 تا 2011 شر لهمبری کمارا ایرانی کربون. ده هاوینا 2011 ده شر هری گراند نوبرا پژاک و هیزن کمارا ایرانی ده قومی بون و لدرجاهی دمهان او شر دوام کر. لی پشرا آگر بستک چه بو پشتی گو شورش سوری لدار کد و ایران خواسته گو همو هیزا خواه بده رژیم سوری. چالاکوانین کردج باجار مهاباجه للوجهات کردستانی خواپیشاندانه که مزن لپیشیا گرتینگه نافدولتی یا باجر درخست. لگوری هین چالاکوانن که او خواپیشاندان به هجماره که مزن جه خلکن باجر لدرخست لیل راستی او ایریشه که جهیلا هیزن او لکاری رژیمه و ینکو به گلان لسر سیویلان باراندن و هر وهاجی ماده آسیده د ایریشا خدا بکار آنین و لگوری همان جدر د برخدان جوان خواپیشاندان دا 7 کس جهیزن اولکاری هاتن کشتن و گلک جوان جی بریندار بونه ده همان دمه دا گلک سیویل جی جیانا خواجه دست دانا و گلک جی بریندار کتن. ریخستنه که کردی مافی مروان لإیران را گیهاند که افسرین ایرانی لگرتینگه محابد بهتری جسد و شیست گرتی اشکنجه کرنه و لگوری مالپره کردستان پریس روژا اینی روشک دهان جه گرتین محابد تندرستی وان گلکی خرابه. ده بردوامی ظلم و اشکنجه رژیم ایران لوان گرتیان دا هجای گوتنه که به هزاران جملت رجلات کردستان ده خواپیشاندان دا بردوامن پشتی خواکوژی کچ کرد فریناز خسروانی یا کو افسر کی اولکاری ایران خواست دریز دریجی لوی بکه. جده ایواری 24 گلانه و توپخانه ارتش پاسندارین ایران نافچه کلاشینه خنجر و ساقر توپاراندکه و حتی زیانین وان توپان نهاتن دیار کرن. ده گریلاین پارتیا کارکرین کردستان پکک ایریشا پیشمرگین پارتیا دموکراتی کردستان ایران پدک ایران لنافچه کلشینه کرن و ده انجام دا پیشمرگه کی پدک ایران جان خواجدست دا و سه پیشمرگه دنجی بریندار بون. چافکانیه کی اولکاری لسینور سیندکان را گیهاند که پشتی که او رودا و دهاتا ایواره و سباها ایرو 25 گلانه توپخانه ایران جسینور باجار شینووا سر به پارێزگەها ئۆرمیەوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ئا ناوچەیە کەلەشیندا و خنێر و سەقەر تۆپەران کردن. وی چافکانی تەکەس کرد و ئەو دەڤەر جیهێ تەڤگەرە کۆچەرانە لە هینا دەما ڤەگەرە کۆچەران بۆ وێ دەڤەرێ نەهاتیە لەومە دەبەک و زیانین مادی تێدا تنەبن. بله تماشاوان هجا جبور راوستاندن سر مجار ناکوکیان دنابرا پکک و پدک ایران آنها محمد صالح قادری سرکرده پدک ایران جباجر هولیری لگل میم. بریز محمد صالح قادری تبخیراتی و بولتنه ده سریدات خواستم تناسب کم گلو باجار کلاشین چیه کو به جیه بویران و جیه ناکوکیان دنابرا دو بشین سرکه او هیزین کردستانی. بله توی سلاو بو بینارین و ده حقیقت ده
ما چه پرسگریک یان کێشەیەکی خاسمانی بە پەکێکێرە نەبوو کو ئەم جاین ناوبەرە ڕۆژهەلات و باشووری کوردستانê یعنی هەبوونا هێزن پێشمەرگên حزبا دموکرata کوردستانە ئیرانê تنێ بۆ خەباتە دژی رێژیما کۆمارە ئیسلامیە ئیرانê و هەروەها بۆ پشتگیریە خەڵکی ڕۆژهەلاتی کوردستانê هون دەزانن نەها ڕۆژ نینە و خەڵکی ڕۆژهەلاتە کوردستانê لەبەر زولم و زۆرە رێژیما ئیرانê یعنی بە کوشتن و گرتن بێژم مەدانên ماینا و مادên هۆشبەر و دەستدرێژی بۆ سەر کەرامەتا کەچ و ژنê کورد یعنی gelê me bi êş û azarê mezin de jiyan dike li ber vê hindê Hizba Demokrata Kurdistana Îranê jî da ku ji bo piştgiriya xebata bêjin cemawerî û medeniya xelkê Rojhilatê Kurdistanê û ji bo xebat dijî rejîma Îranê nîkete hindik tevgerên bêjin destpêkî lê mixabin medî hêzin PKK serbarî ew hemû dirîjmên ku bi salan ser navê Kurd û Kurdistanê بۆ xapandina gelek xortên Kurd enî em dibînin şerê Kurdkujiyê li her çar parçeyê Kurdistanê bi vî siyaseta takrawî û mentiqê dîktatoriyetê hebûn. Birêz Qadirî ji keramete berî ku em tu aliyên Kurdistanî tewanbar bikin eger ku kesî dixapînin an kesî naxapînî. Berî ku em micarê vekin ji keramete. PKK dibêje li ser serbazê wan dihat egî dibêje ku ما برê name ji pedeke Îrana şandiye da ku nêzîkî navçeya keleşînê nebin navçeya keleşînê rêzgarkirî û berê dibin destên PKK de ye eger ku pedeke Îran komela ançî hêzên Kurdistanên Rojhilatê hene dixwazin xebat û êrişî li dijî rejîma Îranê bikin bira biçîne navçeyeke din çima têne keleşînê keleşînî berê rêzgarkirî û dibin destê PKK de ye Ez bawerim ew gotinê han tinê bo çawaşekirin û xapandina raya giştiya xelkê Kurdistanê ye egîne gotin û kiryarê PKK du tiştî dijî hevin ser û binê ev gotina ku gotinî ve şaş e ev 10 roja berî vê ku ew bûyere han çê bibe bi rêya têkiliyê xwe me çendîn cara daxwaza danûstandinê bi PKK re kir da ku em bi hev re rûniştin bikin bi hebûna hêzên pêşmergên Hizba Demokrat li dirêjayiya sînorên enî navbera Rojhilat û başûr ew ciyê ku hêzên PKK tê de hî em hewhatinekê bikin ku em hev re nebin asteng ew bû ku bersiva me nehate dayîn paşê kitaba resmî me wan re henart bersiva kitaba me jî nedan piştî hingê li rêya yeketî parlamenterên Kurdistan li rêya çend kesatiyê dinê li Ewropa li Herêma Kurdistanê li nav Tirkiyeyê me van re bersiv şan dîsanê bersiva me nedan dawî bersiva wan ew bû mixabil bi şerê birakujiyê bi şehîdkirina pêşmergê me û birîndarkirina hevalê me ewan bersiv da lê îro wextê dibînin raya giştiya xelkê Kurdistanê evî şerê han evî şerê birakujî şermizar dike êdî ew karê wan wekû îflaskirinek wekû întiharekî siyasî bû ji ber vê mecbûrin hindik zanyariyê şaş û direv bidine raya giştî lê di heqîqet de kiryarê wan li gel gotinê wan neyêkin hûn dibînin di karnama hevalê PKK di parçê dinê Kurdistanê destêwerdan di karê hundiriyê wan piştîngê siyaseta takrawî û xwestepandir bi mentiqê dîktatoriyetê hemêşe bûye baîsê wê hindê ku nekariye qebûl bike cida ji wan çi hêz û çi deng û rengê dinê jî hebûna wan hebe bi vî mentiqî çiyayê Kurdistanê de hûn bi xwe dizanin ew çiyayê Kurdistanê ne milkê PKK ne ew milkê hemû gelê Kurdin bi dirêjayiya salan tevgerê Kurdî yê Başûr yê Bakur yê Rojhilat tüm van çiyane de enî xebat û tevgerê wan hebûye enî tinê menteqa kêleşînê nîne em dibînin dirêjayiya sînorê navbera Rojhilat û Bakurê Kurdistanê Rojhilat û Başûrê Kurdistanê bi dirêjayiya sala xebata Hizba Demokrata Kurdistana Îranê û hêzên dinê Kurdî hebûye û bi hezara hevalê me şehîd bûne li mezarê wan wan çiya de yenî çima PKKyê bibe asteng bêje ew dera enî tinê qorixkiriyê me nabe hebûna çi hêzekî de tê de hebe çiyayê kêleşînê yan Gader yan Qandîl yan heta dawiyê enî ew ciyên pena hemû şoreşek Kurdî ne eger برێز قادری ez pirsekedin janabê bikim prinsîpê neteweyî rê bide bi hemû hêzên Kurdî bi hev re enî tewgerê de bin Belê birêz Qadirî dixwazim pirsekê din janabê we bikim hîro şerê birakujiyê derket pedeke Îran şehîdek da sê kesên xwe jî birîndar hene lê hîro
لگوری روزنامه‌وانین کود بیژن کو پکک و رژیم ایران هفریزیک تنسیقک اتفاقیک دنبر وان دهه و فروکین رژیم ایران دوران کلاشین توپراند که گلوته تخمینا ما کو هزک کردستانی وک پکک دست بده دست ایران و ایریشی پدک ایران بکه بقناعت ما هر هزک کردی اگر به هر دولت کی داگیرکار پیوندی دانه پیوندی دیپلماتیک یعنی نورماله لی هنگی خرابه وقتی او پیوندی و پارتی لسر حساب توگرا او پارچا کردستان به داگیرکار ورکرینی در حقیقت او کو وان چند روز در بازبوی ده مدید یعنی عالی که هزن پگکی یعنی پیشمرگین حزب دموکرات کردستان ایران دور پیچ کردن و هیرشی سروان کردن عالی دنیجی امدیتن مدید عالی دینه سنور و هزن لشکر کمار اسلامی کتنا توگره و به همو بیجن جبرخانه توپ و تانک خواه و به هندک جهازی به هلیکوپتران هزی خان پایا کردن وان یعنی پایگاه ربیعه قرقول سر سنوره و امنهاج دبینن عالی شنو عالی پیران شهره هزی خاطینن بروان سنوری کو نیزوکی جی پیشمرگین حزب دموکرات وقتی کو هنکی ام دبینن دو عالیه یعنی هماهنگ زخت کی وسا لشکری سر پیشمرگ مچه دو یعنی نراستاو خو برو دو کاره بفکره کو او بکو تنسیقه کی هيا اوجی جبو یعنی آرمان هر دو عالیه تنکرنا پیشمرگین حزب دموکرات کردستان ایران یانجی آستان کرنا خبات ما لوی سنوری را بو دج رژیم ایرانیه بله دوار لشگری دا بری که ام بحث وار سیاسی بکم دوار لشگری دا لپیش پدک ایران چه هیا و برسوا پیشمرگین خوب دا هر جوان و دری براکوژیه وکه آن لپیش و وندخوازن لحفکرنه که سیاسی چه بکن دنا برا و پکک و اگر اون برای خوب در منطق سیاسی حزب دموکرات همیشه لسر اساس پاراسنا تبایی و یکریزیان هیزن کردستانی و پاراسنا برجواندیان تبایی بوده ما چه پرسگری که به هیچ پارتی و سازین کردستانی را نینه حتی ام بخوازن یعنی همبری وان دا بکونه شرکی هانکی او کوهاتی پیش براستی عالیه پککی و بیا گور اساس او منطق تاکراوی و بلکی هندک جی تشتی کو نپنی بن ام پاشی بزن بن لی در عین حال ده ما یک بریار استاندیا اوجی او کو ام سر اساس خواهی درکتن لاراده شورشگری خواب و پاراسنا سربخویا سیاسی و سروری خبات روشالات کردستان ام ناکونه بن زخت و گوشاره هیچ عالیه که کو بخوازم ما آستنگ بکه کو ام بخبات روشالات کردستان دور بکون جبروی ما داخازه هفدیتنه کر پککی قبول نکنه هاجی بخوشی و پارلمان هرم کردستان حکومت هرم کردستان یعنی هیئت پیک اینان دیا داخواست کریه لما و لپکک و نیز دم ده ام به هفر رونن بن سیانا حکومت هرم کردستان وکو مرجع که شرعی و به التزام کیوا ام به یعنی هوهاتنه که بکارن هبونه هب قبول بکن دوان چیاین نوبر روجهلات و باشور ده و به سالانه پیش به پککی خبات متی ده بیان ها اگر پککتی ده ایرو روژه ضرورت که هاتیه پیش بو خبات روجهلات کردستانی کو پککی به سالان بو هیزن روجهلات کردستانی حزب دموکرات لومه دکر رخنه دکر دگوت او کتنه کمپی باشور ده خبات روجهلات یعنی داخستنه تعطیل کرنه ایرو چما وقتی کو حرکت که ها هيا برو خبات روجهلات کردستان دجیوی هندی کو ام بینیم پکک یعنی وان الیکار به بس ته وان آستنگ دکه و به منطق شر چکداری و براکوژی یعنی پیشمرگی ما شهید دکه او کار هان از باورم یعنی راه همو کرد کی ولات پاریس یه بیت شرمزار کرین و باورم پکک به هندی دربه کی مزن عالی سیاسی و لخدا و هویدارن هر چیزی الوی شاشیا خدا بچن و جردن یعنی برات وینگا خواهد نه برای خواهد یا پش و خنجره برای بله بریز قادر از پرسخای داوی جنابی وادکم گلو افراگی هاندنا اگر بستا دمکی و دمکی به حتی کنگی حتی بروجان آنوی بداوی به آنوی دسپیکا چهار سریه که سیاسی به لالیه کیدنی از دنیرم ون هولدان خال سر هولیر درسن گلو چما چهار سری نبدست ینکه لسلیمانی چهار سری چی نبه چم کی پک که سلیمانی نه نزیکی هفن بهتری هولیره ده حقیقت او کنها شر راستیایی نگور منطق بیجن پککی بیا تنه خوب پراسته ما بیا لوی جی کو پککتی ده کو هریشی سر مکر مهزی خوب پاش و کشان ده منطقه که دنیا چیای کیلشینه
داکو ام مجال بدن درفت بدن کو حکومت هرمه یان آلین نوبنکار بکارن انین آشتیه که یان هواتنه که چه بکن لی در عین حال ده اوا کو چما یکتینینا چما حکومت هرمه لحقیقت ام دبینن و هر یک لوان پارتین کردستان مخابن گوری شرط و مرجه که ایرو هرمه ده هاتی پیش که موزیده بن تأثیران ولاتن هرمی ده نجی یا هری باش اویا بن سیانا پارلمان بن سیانا حکومت هرمه کو فراکسیون همو پارتین دستالدار تیده ہے و کو پارتی دموکراتی کردستان یکتین اجتماعی کردستان و گوران و آلی اسلامی به مرجعیت که وسا هواتن چه با اگانا سر دست تن پارتی که با ام باورن نکاره هوسنگی که وسا هبا کو گوری منطقی که هوپار و هندک پرنسیپین اساسی کو او هواتن دوم دريج ببا جبر وی ام هویدارن بنرینه کی دريج وقت لسر اساس پاراسنا برجواندیان توایی و تبایی و یک ریزی پکک دور بکوالوی شاشیا کری و عین وساده آستانگی سر ریا خبات روشالات کردستان ورن هلانین لبر ویکو لبید اما هستیار ده حزب دموکرات و عالیه دنیا روشالات کردستان دخوازن خبات خودج رژیم ایران خرد بکن جبوه وظیفه ارکی که نتاویه بو همو عالی که پشگیری و حرکت بکن بله جهه مخابنی هیروکام نوچین براکوژی بلاف بکن لسر آلاوین کردی سرساقیش برای دخوازن بو شهید بونا و بریز محمد صالح قادری سرکرده پدک ایران که تجهوری رگل مبوی بولتنا ما بردوام تماشاوان هجام پشتینا برکه بیرانینا سیامین یا کمکوژی حول لگندواری حمسه دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه گلک شروع ویانده ده اگر تبو خواهد ناس بکشل دورات چه دوه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکی لگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إمال كرد اورينت نيوز قام شنو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادي الباجار كوباني بولتنا كردي د اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوت كيكو ديتيا دوباره سلاف لگوند ابو جلودی سریکانی ترمبیلک بمبکری تقیه و لکوبانی 4 گوند هاتن ریزگار کرن برای تماشاوان هیجام اما بولتن خواه بردوان بکن سیناتور امریکی جون ماکین داخویانی که خود راگیهان ده کوری و بریه باراک اوباما ت استراتیجی لبا جمتونه یا بو کوری خسنا داعش تونه بکن هر وسا ماکین ده هفیوینه که دا پیشنگاریه که درخست کو هیزن امریکی بر به سوریه و هرن بو کو هیزن دجبریه سوریه پرورده بکن دا کو کاربن شر داعش بکن وانی زمان کو هزاران ج کسن امریکی کارن و اپراسیون پیک بینن ائتلاف سوری دبیجه کو او بشداری کنگره بناو دجبریه سوریه کو دل مصر پیک بینه نابه
و لە پایتەختە سویسرایê şandaya navnetewî bû Sûriya Stephen de Mistura li gel rêxistina Asûriyên ya demokratî dicive da ku mijara çareseriya siyasî bû krîza Sûrî gotûbêj bike. Di rapora bê de agahiyên bêtir em temaşe bikin. ائتلافا دژبەریە سووری di daxuyaniyekê de ragihand ku ew beşdarî Kongreya Dijberiya Sûriya ku dê li paytexta Misrê pêk bê nabe. Her wisa serokê êtîlafê Hîşam Merwa di hevdîtinekê de da diyar kirin ku tixwestek bo Kongreya Misrê ji wan re nehatiye û anî ziman ku nabe em beşdarî Kongreya ku dê hîn tîrên Sûrî dûr bixe bibin. Li aliyekî din Heytham Minna endamê êtîlafê got ku hîn grûpên dijberiya Sûrî kar dikin ku saziyekê nû di şûna êtîlafê de li Misrê çê bikin û dê wê bi dijberiya niştîmaniya Sûrî bi nav bikin. Di mijareke din de berdevkê şandeyê navnetewî bo Sûriye İsa Şahîn ragihand ku li paytexta Swêsrayê li bajarê Cinêv de Mistura bi şandeyek ji rêxistina Asûriya demokrasî re bo çareserkirina krîza Sûrî civiya. Her wisa Şahîn da zanîne ku vê şandeyê dîmenên xwe ji de Mistura re bo çareserkirina ramyarî bo krîza Sûriye xuyanî kirin. Hêjayê gotinê ye ku de Mistura bang li welatên cîhanê kiribû ku piştgiriya operasyona çareserkirina ramyarî bo Sûriyê bikin. Li aliyekî din berdevkê desthelatiya Tirkiye İbrahim Kalîn di hevdîtinekê de ragihand ku hemî cîhan li ser pêşeroja Sûriyê bê rejîma Esed li hev kiriye. Her wisa Kalîn û di hevdîtinekê de li gel kanala TRT ya Tirkî da zanîne ku nûnerên Tirkiye bi dewletên Kendava Erebî û netewên Yekbûyî re li ser pêşeroja Sûriyê bê Esed li hev dikin û anî ziman ku divê krîza Sûriyê di demekê nêzik de were çareserkirin. Derya Spî an Behr el-Mutawessit bûye goristana welatiyên Sûrî, Toreya Sûriya Mafê Mirovan di raporeke xwe de da diyarkirin ku ji destpêka şoreşa Sûrî û tanha bêhtirî 10,100 welatiyên Sûrî di Derya Spî da jiyana xwe ji dest daye. Toreya Sûriya Mafê Mirovan di raporekê de da diyarkirin ku ji destpêka şoreşa Sûrî û tanha nêzî 10,100 welatiyên Sûrî di Derya Spî de jiyana xwe ji dest dana. Ji ber rejîma Esed û mirinê li Sûriyê xwestin birevin welatên Ewropî, lê ew rastî mirinê di Derya Spî ve hatin. Li gorî rapora Toreya Sûriya Mafê Mirovan, got seyranên mirinê li Derya Spî tanha rewanên 10,100 sivîlan standiye. Li gorî raporê got hejmara mezin ji sivîlan got jiyana xwe di Derya Spî de ji dest dana, jin û zarokin û digihê ji 75 sedî û ev encamiya herî kêma ji hejmara mirinê. û li gorî Toreyê got hejmara bûyeran gihane 28 û bûyera got bêhtir deng daya ji 225 welatiyên Sûrî di 19 Nîsanê de di Derya Spî li nêzî berava Lîbyayê bûn qurbanî. Di raporê de hin ji welatiyên got ji wan bûyeran filîtî bûn dane diyarkirin got ew rastî gelek işkenciyê ji aliyê qaçaxan vedihatin û diziya wan dikirin. Di heman babetê de di raporê de jî hat got hejmara koçberên Sûrî ji yên Filistînî bêhtir bûne. Ji ber di dawiya sala 2014 de giha 5,800,000 penaberî û di raporê de jî hat got koçber not ji sedî ji deverên gotbin destê artêşa azad dana ji ber got parastin li ser navçeyên wan tune ye û ew neçar dibin berê xwe didin welatên Ewropa da got jiyaneke xweş û bê kuştin bijîn. Toreya Sûriya Mafê Mirovan di dawiya rapora xwe de xwest got alîkarî ji koçberên Sûrî re zêde bibin ji ber hejmara wan li derdora Sûriyê gihayê 6,400,000 û ev yek dihêle got koçberî kêm bibe. Di heyama 5 salên şoreşê de û ji ber rewşa hindirîniya Sûrî welatiyên Sûrî nemakarin di hundir de dijîn. Welatiyên Ewropî pir caran deriyê xwe vedikin ji penaberên Sûrî re û tanha bi hezaran ji welatiyên Sûrî li Ewropa belav bûne û niha bi jiyaneke xweştir ji welatê xwe dijîn. Îro bîranîna siyemîn li ser komkujiya ku li bajarê Holayê li gundewarê Hemsê pêk hatibû di encama wê de 180 welatiyên sivîl ji aliyê hêzên rejîmê ve bi kêran hatine serjêkirin. Li ser vê yekê me ev rapor ji we re amade kiriye em temaşe bikin. Ji beriya sê salan ve û wekî vê rojê di sala 2012 de li gundewarê Hemsê li bajarê Holê hêzên rejîma Esed komkojiyek li wir pêkanîne û li gorî hîn kesên ku ji vê komkojiyê rizgar bûne ku hêzên rejîmê bêtirî 180 kesên sivîl ku di nav wan de jin, zarok û hînkalên temenmezin li kolanên bajêr ew bi kêran serjêkirin û ev komkojî taniha di bîrhatina gelê Sûrî de maye.
هێژایە بیرخستنەیە و رێژیمە ئەسە دوێ دەمێدا گەل لە کۆمکۆژی دە حەقێ گەلێ سووری دە پێکانی و یا هەری مەزن کۆمکۆژیە باژارێ حۆلێ بوو. هەروسا و لە گۆری راپۆرەکە رێخستنا چاودێریە مافێن مرۆڤان و بێتری 63 کەس ji malbatekê tenê bûn qurbaniyên komkojiya hêzên rejîmê. Ji aliyê xwe ve netewênekbûyî li ser vê komkojiyê rejîma Esed şermezar kir. Di heman dema ku gelek bajar û bajarên Sûrî xwepîşandan bo piştgiriya bajarê Holê li dar xistin. Homs û gundewarê wê dibe deverên herî nêzik ji nexşeya belavbûna pêkhata Elewî û li gorî hîn siyasetmedarên Sûrî ku rejîma Sûrî dixwest nexşeya pêkhateya xwe berfireh bike û pir caran ji ber ku welatiyên Himsê ji pêkhateya Sunnî ne dihatin kuştin bi destê ewlehiya rejîma Sûrî ve. Piştî vê komkojiyê hemû bajar û navçeyên Sûrî rabûn xwepîşandanan da ku piştgiriya xwe ji bajarê Holê re nîşan bikin. Lê welatê cîhanê û ji nav wan netewên yekbûyê tenê xemgîniya xwe diriya çend daxuyaniyan de nîşandan û welatên Holê bêxwedî hiştin di nav destê rejîma Sûrî de û welatiyên bajarê Holê bêxwedî hiştin di nav destê hêzên rejîma Sûrî de. îro li gundewarê Şamê toreya Şam ya ragîhandinê da diyarkirin ku li navçeya Qalamon a rojavayê artêşa Elfeteh xefkek ji milîşeyên Hizbullah ên Lebnanî ra vedan û di encamê de kêmanî heft leşgerên vê milîşeyê ji aliyê Feteh ve hatin dilgirtin. Li aliyekî din toreya Qalamon jî ragîhand ku li derdora girê El Selakat an Sedril Bustan artêşa Feteh êrişeke hêzên rejîmê li ser wan deveran bersev da û li gorî ku hate diyarkirin ku bêhtirî 25 leşkerên rejîmê di encama vê êrişiyê da hatin kuştin. Derbarê rewşa meydanî li Sûriyê li gundewarê Laziqiyê ketîbaya Berav ya artêşa azad girê seraya ya rejîma Sûrî kontrol dike û li Helebê hîn ketîbeyên artêşa azad operasyonek li dijî hêzên rejîmê yê li navçeya Heleba kevin dest pê dikin. Agahiyên bêhtir di rapora wê de. Li gundewarê Laziqiyê hin jêderên grûpa Berava Sûriya bi ser artêşa azad ve ragihand. Got hêzên wê girê gundê Serayê li navçeya Çiyayê Terman kontrol kirin. Her wisa û li gorî malperên vê grûpê got di encama vê operasyonê de bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û gelek ji wan ji navçeyê reviyan. Di heman demê de firokên rejîmê hejmarek gund û bajarok li derdora girê Seraya tevbaran kirin bê got ziyanên canî li wirçê bibin. Her li Helebê hejmarek ketîbeyên artêşa azad di daxuyaniyekê de ragihandin. Got wê operasyoneke leşkerî li dijî hêzên rejîmê li navçeya Heleba kevin û taxên Şêx Seîd û Ramûsa dest pê bikin. Her wisa toreya Şam ya ragihandinê da diyar kirin. Got îro danê sibê ketîbeyên Es-Safwê ya İslamî hejmarek xalên rejîmê li taxa An-Nasr kontrol kirin û hate zanîn got 15 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her li gundewarê Helebê û vê carê li başûrê wê hin çalakvanan ragihandin got ketîbeyên artêşa azad û pêştî pevçûnên tund bi hêzên rejîmê re wan gundên Raşidiyê û Şêx Mihemed û navçeyên li derdora wê kontrol kirin. Her wisa hevrêzên gundewarê Helebê dane zanîn got di encama vê şerî de hejmareke mezin ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û artêşa azad tanka kûçekên giran bi dest xistin. Li gundewarê Dêrezor hin jêderên meydanî dane zanîn got li derdora belaferxaniya Dêrêya leşkerî pevçûnên tund di navbera çeteyên rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de derketin Holê û li gorî heman jêderan got firokeyekê rejîmê li wir hate rûxandin. Her wisa hin çavdêran dane diyar kirin got hêzên rejîmê ambarên çekan ji belaferxaniyê ve guhestin hin deverên din. Li kampa Xermelî li welatê Bulgarya Dubişkek bi zarokeke Kurd girt û di encama wê de keçê jiyana xwe ji dest da. Roya Heysem Mustafa keça 5 salî ji herêma Efrînê ye û ev demeke tev xwedanên xwe li kampa Xermelî li Bulgarya dimîne û ji ber dubişkeke bi wê girt roya jiyana xwe ji dest da. Li gorî penaberên Sûrî li heman kampê ku alavên tenderustiyê li kampê lawazin û xumxurî bi penaberan nîne. Duh li Hesekê bîranîna salvegera çaremîn a koçbûna Dr. Abdurrahman Alûcî sekreterê giştî yê berê El Partî li navbenda Xwecehî li enekese hat li darxistin bi beşdariya hîn partî ji enekese û malbata Dr. Abdurrahman Alûcî.
هەروەها نوچەگیهانی ئۆریەت نیوز داخویاکردن کۆ هەرسێ پارتیên پێشڤەرû یەکەتی û tevgera çaksazî nebeşdar bûn ji ber ku endametiya xwe di ene keseda li heseke re westandin û nakokiyên wan bi partiyên Pedeka Sûriye re zêde bûne. Bi armanca piştgiriya sêkolojiya zarokan li bajarê Amûdê navenda Beraim ya beriyayan an maratonek bi bazdanê ji zarokên bajêra pêkanîn. Herwiha nêzîkî 300 zarokî beşdarî vê maratonê bû. Nûçegihanê me Ciwan li Kurdî vê maratonê amade bû û ev rapor ji me re amade kir. Di bin duruşmeya em bazdin bihêviya gavên zarokên me navenda Beraim ya behreyên zaroka maratonek bo zarokên dibin 15 salî de li bajarê Amûdê bikar anîn. Herwiha armanca sereke ew bû piştgiriya sîkolojiya zarokan piştî dawî bûna sala xwendinê. پشتی امتحاناتی وان ام بنشاطه کشوان چیکن جوان اجواء درکوین و ام کیفک تخند لیواند و زارو که ما بگین هف دیجیه کی خوش ده او بخونه ماراتون تنیه پشتی ماراتون حفله هیه و مسرح هیه غناء هیه. Di maratonê de nêzîkî 300 zarokî bejdar bû û li ser sê perçeyan maraton dest pê kir. Perçeyê yekem 500 metr ji zarokên 6 ta 8 salî, perçeyê duyem 705 metr ji zarokên 9 ta 11 salî, perçeyê sêyem 1000 metr ji zarokên 12 ta 15 salî. Herûha di dawiya maratonê de hin perçeyên şano û mozîkê bi xelatkirina yên bi serketî hatin pêşkêşkirin. مكاري بقول لك كيف تخشى زارك وقتك تنك 9 ساعات هذا افضل فيك باجار سوري تقدر بازون منطقه كردي بشكل خاص ما جوك خوش وان شكر مسابقه بو تدبينها حفليه تكريم جوائز تكريم شخصيات جوك كل خوش مزار وكار شكر بدعمك نفسي جوار كيف عم قلكي هات مرتبات دوام مستند و1000 متر مستند وان شاء الله جربي از اول دركم. انا متسابق اسپنا برم جه حلبه پشداری ماراتونی بوم از یه پیشی بسر کتم و سپاج کسب و ماراتونی را بو. مين على هذا السباق؟ متخصص اول دركم از قلكي تعبي مبروك شوالي مريش اول دركتم. احمد سمير سبقنا مسابقه ليست ربحي. Çalakî bandoreka baş lîst di rewşa zarokan herûha bûcihê kêfxweşiyê li cem kesên bejdar û kesên alîkariya vê maratonê kirin. Yekemîn car çalakiyek werzeşî taybet bi zarokan li bajarê Amûdê çêdibe. Herûha dikarî bû zarokan ji warê rotîn û metirsînê derxîne. Ciwan Kurdî Orient News, Amûdê. Zarokên me cihê kêfxweşiyên me ne. Di dawiya bultena me de dubare kirine sernûçe. Li gundê Ebu Celûd yê serêkaniyê trombêleke bombekirî teqiye û li Kobanê 4 gund hatin rêzgarkirin û 2 ciwanên Idlibî tevlî hêzên Burkanê Furat dibin. Pedeke û PKK dagirbesteke demkî re gihandin û rejîma Îranê bajarê Keleşînê toparan dike. ائتلاف سوری بشداری کنگره قاهره نابه و سیناتوری امریکی جون ماکین دبیجه که ت استراتیجی لبا اوباما نینه بود نبونه داعشه. بله تماشاوان هجا لویدران گشتن داویه بولتنا ایرو حتی بولتنا صبح هر شادو بختوار بن.